Amen. Uyabazi ukuthi ingasidlela niyadlula. Idlula lo ingakuzwanga ukuthi uyisile inhlama le. Isidandula. Sesaphendwa kwasabazalwana abanjani. Awuthi uNkulunkulu engaze something yathatha ngimbathise ngengubo idlandule ngikhale labakhalayo. Yeah. Amen. Esigabeni sokubonga siphumile isigaba sokubonga kubazalwane. Sesule ukuthi simbonge uJehova. Saphendwa kwasaba zikuku sakomplena sagcwala ungasuthiseki sagcwala ukukhala ngaphakathi. Kuthiwa nxa abazalwane bekhuluma abahlakaniphileyo abokuthi nxa inkosi ivuma ngemanje kusasa ngizawuya emsebenzini. Bakhona nje bekhuluma ukuthi ngemanje ngizawuya emsebenzini kodwa kabafikanga emsebenzini ngemanje. Amen. So umbuzo wami ekuseni ngokuthi kungani singambongi uNkulunkulu? Ngoba mawungabongi kusho ukuthi awu-appreciate. Anje ngimuze umbuzo enkulu bazalwane bami. Namoyo uma wena ungathathi 50 rand uthi futhi khangelani thatha le 50 rand naye lapha ngiyakunikeza. Ngithathe ngifake esikhwameni ingabongi. Kuzoyenzakalani ngaphakathi kwakho? Maybe I'll end up casing. Next time I won't bless you. Omunye uthini? Ngimpe nge-20 rand hayi uzagibela moreni. Moreni thathe efake esikhwameni. Sho nimuye sihamba. Ungezwa njani? Yakulobini ungezwa njani? Ungasaso. Omunye uthini? Omunye uthini? Ngizobuso khona. Lento engimnikeza yona engabe incane or yakule mbuzo nje. Amen. Uyabona ukuthi umzalwane unjani ka-appreciate akananzeleli into engimenzeleyo. Amen. Kwethula nawe lapho uzalwa khona. Mawungaqedi ukudla uyashutha encubezulu. Amen. Ubaba lo mama ebesebona ukuthi umntana munjani usuthi. Uma singambongi uNkulunkulu angeke senzeke. Okunye ukubamba izinto zethu ukuthi ngasifuna ukumbonga uNkulunkulu. Sikhwela sicela njalo. Ukuthi vele ngaseneliseki ngasisuthiseki. Ngoba umuntu obongayo umuntu osuthile. Amen. Ungambona umntwana ekhaya. Umntwana oright kahle kahle. Nxa efika ekhaya umzali embonge zenze something. Umeka sure ukuthi next time uzalo kudlula lo mhlaba. Ngoba ukubonga kuyenza umuntu ekhule ezazi ukuthi ungubani. Siyadinga okunene. So nathi nasingabongi kuJehova ukuthi siyafula sisuthi uNkulunkulu la uyenza kancane. Yesuka namhlanje. uDavide uyananzelela izinto uNkulunkulu amenzele zona. Uthi ibonge inkosi mphefumulo wami. Manje ukuthi kulezinye indawo lapho odlula khona ongakwazi ukuthi uthiwe kanjani. Udlule. Yeah. Kulezinye izifo zinqobayo hayi ngamandla akho ngokuhlakanipha kwakho hayi ngelevel yakho ukhonza uNkulunkulu but nomusa kaJehova kodwa awufuni ukubona. Iproblem yakho ukuthi inkulu awusuthiseki awufuni ukuthi ngiya-appreciate ukuthi ungigcinile ubona manje ukuhlakanipha kwakho. Ungabonga uNkulunkulu. Kungathiwa isigaba sobufakazi kawukwanisa ukuzobonga ukuthi mina ngilele ngaphansi kweshelter ngakwanisa ukuthi ngibhathe ingubo izinto ongatanga. Oh yes. Mbone uJehova mphefumulo wami
lapho konke ngaphakathi kwami ngakumbonga uJehova ongakhohlwa ilokhu ekwenzele khona ukuthi uvuka uthintanisa inyawo elejiphiwe ngamazulu mbonga uJehova asopapala ngakini ekunikeza energy kodwa ngamazulu akunikeza energy uJehova ubolekile isigubhu somoya ukuthi ukuphila kwantu uzomnikeza mbonga uJehova mphefumulo wakhe. Ubabona isigani nxa singakabuzwa sesitanduze ukuthi ngebhidlela nxa singabonga uNkulunkulu siyisigani ngaphansi kwenkonzo kaJehova vele simbonge sithi siyabonga ungambongi lamadawuti mbonge ungambongi nenyanga ngoba inyanga kayizazi izinto zemvelo ukuthi ubonge umphefumulo ukuthi uDavide ekusele. Oh Jesus. Praise God. Amen. Asifundeni ukusuthiseka singabazalwane. Amen. Amen. Ukwazi ukuthi bakhona abanye abantu abahamba ama-wheelchair abangakwanisi ukukhuphuka imikhuphuko ukuthi izandla ziyake zizikhathele. When you are called to kukhuphuke yonke imikhuphuko usele uzule energy ngakula sizo kuwe umuntu olosizo kuwe muhlobo unikeza umphefumulo umbonge nalokho ongaphakathi kwakho makumbonge uJehova. Hallelujah. Praise God. Amen, brother. Ngayisithi ukuthi uyakwazi ukumanyeja. Amen. Ngayisithi ukuthi wenza umsebenzi ube perfect. Kodwa lisizulu. Amen. Bakhona abanye abantu abalala emabhilidini ababonga ukuthi nxa besiye robotini batholile ukuthi bede umuntu usedliwe wazophosela amathambo phakathi ethatha enikeza umuntu ekudlela lisisibonge bonke kodwa nesuleke ukuthi ubonge ukwanisa ukuthi engene egezini ukuthi kuhlakanipha kwakho zimali zakini emandleni. Nasekuseni bazalwane bami masingabi ngabazalwane abazinkukhu abadla besebesile phansi bethi thina sibonanga lutho abagcwele ukukhomplena sebeseka lokubonga ngoba umuntu ongabongiyo ngasuthiseki ngalutho ngumuntu onomhobholo ngezindlela kufana nokukhelela into engagcwaliyo ubhizi ukhelela amanzi ekonxele elibuzayo njalo umuntu ongabongiyo uDavide ekuseni uthi mbonge uJehova mphefumulo wakhe ongakhohlwa yilokhu ekwenzele khona kungani singabazalwane singafuni ukumbonga abanye sidlulekile egodini lokufa kasifuni ukubonga. Oh Jesus. Wow, my God. Kungathi nasekuseni inhliziyo yakho ingasho njengekaDavide abanye baphume ezingozini zezimoto. Lalela ngikutshele mntakababa bonke babona bembathiswa amaseyili ngayisithi ukuthi bayithutha bathi grace oyithuka kuJehova uyibonge ungayibongi ngokwenyama ngoba inyama kayizisisi intutha. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kungathi ngawuncenga umphefumulo wasekuseni inyama ngoba inyama izigcwalele amantombazane umhlaba kodwa kubonge into engaphakathi uthi nakho konke okubili makumbonge uJehova. Kunabanye abantu abahamba ipatapata January to December wena ukwanisa ukuthi utshintshe uzifakele ithayi kodwa kawufuni ukumbonga uJehova. Umuntu onomhobholo bazalwane bangazi umnikeli ngasuthiseki besithi ngabi ukuthi unike ikhadi yona nganunikela lesiyasi ibram ukuthi la ukwazi ukutshintsha. Umzamo umnikeli wobhelihle besithi nganunikela yanithusisi yakhe bekuza ngcono labenza ngaboni ngasuthiseki unomhobholo ngaphakathi.
lakho konke umphakathi wami kakubonge ibizo layo elingcwele 2 ibonge inkosi mphefumulo wami ukuba yesileyo abantu ukuthi befike usuku lwanamhlanje sikuthi balahlile sangaphansi komusa kaJehova okuyakhethani makuye kukhethani lapho kumele sibonge khona masimbonge yini uJehova ukuthi lelo ikhabithi mbongo uJehova Amen. fundeni ukusuthiseka appreciate simbongo uJehova oqhubeka njalo uJehova ezinto asenzela zona kasizithiseni Amen. nanike inkonzo Onye